Odofo eneso so ayenya mepe ema na adom yen ene ehia wa Adom TV a na medenchia kese ena ebre obedi awo biara dwumedie we ye nkurahye dwumedie ya wo somfo ni takotego megina ho amedi ho chiame na otwe nyina me no to na montuo bi se obi a waye bia no ofiri kwatekwatre mu wahono obi a kwatre kwapen obi a kwada pen anse yenyini ya nwo obi a hye disika kokko ahye na no na obi bisa me se na meden na metro na montuo we amini kapre the edikano you have to identify what you really want to become. You have to identify what you want. Me jitu mu se bia oda na nye. Jitu mu se asitra wo mu no enye ne kwanso no. Ebi kwa jitu mu se ebi kwa wo free prison ba enche. Anempo da prison. Anempo edane ewu aja ho oya janka. Jitu. But if you are able to change your focus from what you lack to what you want to attract, it becomes the power to move on. Seka ubetimi aha se yi wani afrinia eni wa brabo mu no aka ne apese ba brabo mu a ebe kenya o bebre ye na ne woni ena wanda so ena me de hiani o ena me de me Ghana ni o ena me de me ni bi o da bia na woto sa anwumu ebe koso ye Ghana ni aye hiani wo ye Ghana ni nchese wo ye hiani wo ye Ghana ni nchese se bo kwasampani wo ye oba nchese ye wo hiani ana wo de be dan obi wo bo Yakopon bo se ne se so se be odo to ye no he nioma bi wo mem ha ebi nim omam bi so akasa obetime bi say de na metime de nioma we aye na mesuma yo dini. When you keep focusing on your lack, you will create more lack. Near any wa brabom no na ode wani to so now kind be bia bebam de ntia make kasa ne say ye se ye bo se twedi ampone se so na kasa aye aduhwa ade manyankopon na ode bo wiase enti wano kasa so aye aduhwa enti da be ka bia na bebam to de bia na wo bobo ni uni ho na komde mie na ye die na ye bre na ye kombe we obebre but obremu no ukenya ho hye ho kuran edien na meyo na mefiri obremu edien na metimi da kama brabo ho na me de ekomde mie kwan ben so na mefa na ma brabo anya yedie na adware obi. Do not focus on yourself. Every time you adwene say de na meyo na empo mefiri tibia metimu obi sa won sensem ya obi won say adwuma ba utim. When you identify and create mental pictures, twamfoni fada achi na ope no ho o twamfoni fada achi na ope no ho nya ope wa brabo mu no ebia ope kunupa twamfoni na hu be ma na sere ye be ma na ho ofese ye we de na man twamfoni se okope obi obehwe wo twamfoni se okope obi a obeboa no mabubra wo so be ma man twa obi a se bo ne ko katasogro twa obi ono obeka bo mu ambubra twasamfoni wani so ade bia hu no ewiase na emfoni na etwae obi adwene no. Every big enterprise you see was somebody's first idea. Every great thing you see was somebody's first great idea. So narrow it down to one major or two major things you want to have. The next thing is to change your mind about success. Where the mean? We equate success with money. We equate success with happiness. We equate success with materialism. There be sika nye obi asabi wedding kunima brabom. Ahonya de nche obi wedding kunima brabom. Nemom udin kunimu a na anya sika. Ono nye sika na chese udin kunima na anya sika. Making money is not success or happiness. But success is in direct proportion to the service you give to others. Obi wedding kunim aye obi a ewa adwuma bi a woye na ekan krofo ekra ne wona koma na wotwa neka wono nkunimdie no ye se wo bi a woyo wo adwuma bi a woka na ekan krofo abrabo ho na nkrofo no wo peye ona abrabo na afi eso wo de odini fanese ebi a nyoye sa mobile phone si wadwene hu se nipa won tena fa ko ye nyina ye chi ento ye mobile phone se wo be che obotom ye se wo de aboa won kuta hodie ento oboboa no akoto enti abrabo ye be de wedding kunim eye ne oye bibie na eka nipa abrabo ho na ema nipa ho eto no enti nyen kunim di ni wo sika nyen kunim di ni a oware oba papa na be ma papa
enyo dia wadi nkunim obi a ote ba onom nsa da bi ono oni nkunim nkunim dini eye nia na brabo adi bibi be kam krofo abrabo ho na mpo etua na ka. The truth is that you can only earn money after you have become successful. You can only become happy after you become successful. Betimi atra se pagya wa beti. Ti ya me hu mante bi ne ba na wa yakunkwan na ho nsere wonni nkunim so apagya wa beti. The great are always humble. The great always love others. The great think about what value they can add to your lives and others. When you edi nkunimu a wona agi abod no o wa hobrase. When you agi dini o abod ne kase no o wo do. Ena woni a wagi dini a sebe wakunko won abrabo adum pempenso a Nyankopon anigie ho no. Won aye bibi ama obi anya so mfaso. Enti da bia wo hia de kona jisa okodan no. COVID ba ye so won ye face mask won agisika. COVID ba ye won ye wan ye friend saying gloves won agisika. Se sa brabo na wo bonda bia wo hwe ba bia sinto wo. Ba bia sinto bida. Na wo ye ne yie ene Ghana ye kra nkonwa adentia. Nkonwa ye ne kromu ano sabe ye dan ye ni asese nkonwa sama no dia kona ba beto. Ena me kan ye ntimi ncho chocolate isukoko ye dua ne kromu ha. Edien kwan ben so betimi afa nyama cocoa sabe ne boa emre ne aye coffee no ani cocoa no ne chocolate no ha obi abetimi atobie emre do ese wo abrante na ba wo hweme utimi bisa on sansam yi e bi kura mame ma hint bi e akura bi wo Ghana ba bi betimi akwa ba bi e friend cocoa village wo dua cocoa no apɛ machine ketua bi wo be instant chocolate what I say adwuma na me ma no wo be instant chocolate abrofoma beba cocoa village abehwe se de dua cocoa na se de cocoa ye chocolate we se branch na baba otimi transe adwene na abetimi aye abeka nkrofo ababa ho na abafo apo abehwe se wonim nam papa chia wokura wo henhen kura amanfo bebo kwan abaje wo nam akoton se wo ku adwuma efa amanfo bebo kwan abawa kura abeto de na akodi mama ye mpagya yemu ni emi se ho se de na betimi aye akama brabo ho na akama obi na ayamfa so de amano na met since metra na madwadwo biasu bigidi se na wo kɔ no nkɔdwo biasu yi se wo de gidie bi na ɛkɔ wo de ndaso bi ne nkranhye bi na apie se mesoso me yo mama bibi wa metimi aya aka brabo ho aka me kunu aka me yere ho aka me mma ho aka busu aka Ghana ho a ebenya me so mfaso na da nkwa ma me ni ho ayde aka me aha na meja wo edin ya me so eya ni tekotego me na mpanimfo wo Adom TV nyina ase eya me camera Thomas MCR sound ena Priscilla medamo ase uno nyame entina